Familija Opek je ponovo sa vama u emisiju Žarem i Jas. Ovog puta mi se pojavila kodna oznaka P0171, što bi značilo da u sistemu ima previše vazduha i u suštini trebalo bi da se očisti MAF senzor koji služi za kontrolu tog vazduha. Kako se to čisti, gde se nalazi, mislim vrlo jednostavno i prosto se čisti, ali gde se nalazi na motoru, sad ćete vidjeti u videu. Uzmete lepo brake cleaner i očistite senzor. Sada bi sve trebalo da radi kako treba, pa ćemo vidjeti kad zakačemo na dijagnostiku kako će to da izgleda. U komentarima koji vam se auto najviše sviđa, koji bi auto mogli sljedeći da crtamo ili koji bi sljedeći mogli da pravimo u SketchUpu. Naravno, hvala vam što lajkujete i subscribe-ujete moj kanal ili što pratite moj kanal i vidimo se u nekoj od narednih emisija. I to je to.